Ngibingelela njalo abantu bemzini lisalibonani njalo. Yebo. Ngothando silalo siyalemukela kakhulu silijabulela njalo kakhulu. Mina njengesakhamuzi somnene ngimele njalo izakhamuzi njalo eziningi ezingabuyanga. Njalo i-ground lethu lilibona leli. Ungubani? I-ground elingala cingo. Bizo lakho. I-ground elingala cingo. Besikhala ngocingo. Ucingo lothu esikhala ngalo. Ubude balo lisiya phezulu. yi-1.8 meters. Ubude balo siya phezulu. Iperimeter yonke sikhala ngocingo olungange-630 meters. Sibuye njalo sizokhala ngamagate amakhulu amabili. Njengoba nikhangela ucingo indawo leyi ingafenselwanga. Siyasabona noma singesifakile amaglass lathi lapha. Le nkomo zingabuya la ifika izino ayiko lapha igcina sibulale amaglass ezindlu zethu. So yiko sikhala ngento ezinjalo. Khonapho sibe sesikhala futhi ecingweni lethu sikhale ngegate elincane eliloko. Njengoba sikhala kangaka. Icingo lethu lolo alilazi into zokulumisa. Sikhala njalo ngama-poles. Abe lingele ucingo lolo. Elingele ucingo lolo sikhala ukuthi ama-poles ethu abe yi-2 meters apart. Angakwanisa ukusibambela lolo cingo. Ikakhulu ngendlela mina engikhala ngayo ngiyokuvalela indawo yethu leyi esiyisebenze kabuhlungu kangaka. Yikho ngilezi sikhala zokini ukuthi njengoba libuyile lisincede ngezinto ezinjengazenezo. Abona nqani ngasiphi incede ngezinto ezinjengazezo. Singajabula sigide size siyeqele phezulu. Hayi, bona mina kwami ngiyabonga isikhalazo sami esikhulu engikhala ngaso. Ngiyabonga.